الفصل التاسع فصل النف هنا يوتين الإيمان في قمدين برسالة محمد نلا دونغال صلى الله عليه وسلم يؤمن المسلم جلدون وقمدنا يهولو بأن النبي وند أن باجو الله الأمية هم بالنجو كويته أمي انفريدون كالقرآن انفريدون كدك دفتك نكتي البي قادم واتا ويندو دي واتا جانغو دي كويته أمي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المنحدر يلتد من صلب إسماعيل إمد كيكي النبي إسماعيل بن إبراهيم خليل جاتي الله عليه السلام هو عبد الله كجيادو الله ورسوله كونلا الله أنتي فاما وند أرسله الله نليم إلى كافة الناس فادي دندنانغ ليم ببن ahmarihim bodejo e mabbe wa abyadihim e danejo e mabbe e balejo e mabbe fu wa khatama utimminiri bi nubuwati sabu annabako makongun annubuwati annabakuji hedditi din wa bi risalati utimminiri nelal makongal ar-risalati nel hedditi din fala nabiyya ba'da wala rasul annabajo ala baaw nelado kadi ala baaw mabbe ayyadahu alla simminiri bil mu'jizati mu'jizaji وفضله وبرني وكد على سائر الأنبياء هوري دندنانغال أنباب هدتي دين كما فضل ونبردين دين أمته مفتي مكودين على سائر الأمم إدو دندنانغال مفتي هدتي دين فرض الله فرلي محبته يدو قول مكان كونلادو وأوجب أودني طاعته دفت قول وألزم أغني جماع متابعته جوكو قول نلادو وخصه أهرتنني نلادو بخصائص كرتنا له lam takun de latanaki li hadin hay egoto siwahu siwonane laado minha hino e majji al wasilatu jokkorgal ngal wal kawsar e caangol kawsar ngol wal hawdu e wendu wal maqamul mahmudu e darorde yettininde bi mana ko place no kadargal ko darido do wote fata ko darido do wo intervenante tagorane ko kanko tunne laadon ko hertinana dido fu wadalika dun non no famura lil adillati naqliya wal aqliya sabu dalilaji egga ɗin ka alqur'ana e ka sunna e itta ɗin ka haqqille al atiyati arayɗi ɗo ɗin hande kadi en firata al adillatu naqliya wal aqliya par ce que dambugal kala haray ɗum hino ɗon al adillatu naqliya dalilaji egga ɗin ka alqur'ana e ka sunna awalan ara nun ɗum shahadatuhu ta'ala ko seeditagol mo kanko allah tedduɗo towɗo on wa shahadatu malaikati sayyidi tagol malaika be diti bellahu wonande mo kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam bil wahyi fi o wahyu fi qawlihi ta'ala ender dalal makko lakin illahu sukuni tun allah yashhadu musayditi bima anzala ko jippin ilayka faade ma kanko allah ko seede hay si yimbe hedditi be yeddi anzala wo jippinirinde be ilmi sabu gandal makko wal malaikatu malaika be diti ben kadi yashhaduna be seediti si kamɓe hedditiɓɓen ɓe yeddi wakafa billahi shahida allah kañum o yoni seede saniyan ɗi munno ihbaruhu taala ko humputugol mo kanko allah tedduɗo to ɗum an umumi risalati fi huɓutugol nelal makko ngal wa khatmi e timminirgol nubuwati annabako makko ngun o wujubi e waɗɗagol taati ɗoftagol mo muhibbati e yiɗugol mo wa kawni e laatagol mo kanko nelaɗo khataman nabiyina kanko timmode annabaɓɓe fi qawlihi e nder daalol makko kanko allah jallat qudratu ommotaga mo mawni o daali ya ayuhan nas qur'an on noon en ala ɗuɗude firde mo ka defte ga ko fi hon ɗum hande woɓɓe goo landoto ko honno waɗi si ala firede andon en waɗino tafsir qur'an en firino al qur'an o donc e nder ayaje ɗe hawreten ɗen e muɗum ka defte ga ko kala ƴiyal tawgal firo maggal on no satti ma firo maggal on hino metti yuɓɓidirde halfere ɓawre nde maye sonnen ko ɗum ɗon tun ko fireten koyditi kon en feƴƴay mi mana ka économie sugol tammeɗen o allah daali ya ayuha nnas kono yimɓe kadi ja'akum gomɗi ari on ar-rasul on elaɗo bil haq min rabbikum immode ka joomum fa aminu gomɗine hayran lakum ko ɗum ɓuuri o moƴƴande wa fi qawlihi ya ahla alkitab kadi ja'akum gomɗi ari o rasuluna yubayyinu lakum yo ɓanginano ala fatratin e dow taƴƴontinal mi mana annabajo hino feƴƴi goɗɗo go aral ko ɗum wiyete taƴƴontinal amina rusuli morde ne laaɓe an taqulu fi wo taw wiyoy minen ko haɗi men gomɗina ma ja'ana ko ɓa aral min min bashirin wala nadir fogade jaakum gomɗi ari on joni bashirun wa nadirun
وفي قوله وما أرسلناك من للعالم إلا رحمة للعالمين وفي قوله هو الذي قال أنه بعث من في الأميين en reɓeɗo humen binneɓe ɗum ko arabu ɓen hari on say ɓe windata ɓe janggata rasula nelaɗo min hum jeeyaɗo e maɓɓe yatulu alayhim mo jangganaɓe ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa in skoni kanoɓe laatinoke min qabilu ko adi nelaɗo nelede e maɓɓe la fi dalalin hari ɓe nder majjere mo binin feñude wa fi qawli tabaraka wa taala muhammadu rasulullah darale muhammad ko nelaɗo allah de hay so tawi woni ɓe yeddi ɗum ɓe hoolaki kamɓe heferaɓ ɓen وفي قوله تبارك الذي موني أودو الله نزل الفرقان جبين دون دي سندرير دي غونغا فنان دون القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا وفي قوله ما كان محمد أبا أحد محمد ونباب غوت من رجالكم من مرد ورد من كنقوهن دون ولكن سكني رسول الله وخاتم النبيين وفي قوله اقتربت الساعة درنغال باتك وانشق القمر ليرون سيكك وفي قوله إنا أعطيناك الكوثر وقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى وقوله عسى أن يبعثك أري إن منتنا مع ربك جوما مقاما محمودا إدارور ديتنين ده وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله دفتي الله أطيعوا الرسول دفتقل نلادو جاك دفتقل نلادو كواجبي كفر الله مؤلف فرليه ورمه قوليو وفي قوله قل ويو إن كان سلاتك آباؤكم كبابرا بمنبه وأبناؤكم يبيب بمنبه وإخوانكم إنين قوتوا بموضنبه وأزواجكم إسونا بموضنبه وعشيرتكم إقر المنغل بمعنى مسجد المنغل وأموال إجاول اقترفتموها دفقتهم ها هبي وتجارة إكمرس من تخشون مهول كسادها بنقل موسى بدود قل مكو ومساكن هدان من تردونها دويلدون كبيج لباده si tawi ko ɗi piiji ɗo ahabba ilaykum ɓura yiɗede jungo mon ko ɗi ɓurani on minallahi di allah wa rasuli nelaɗo makko on wa jihadin e haɓugol jihad fi sabili fi ɓantugol law dina makko kam fatarabbasu awa haray habbite hatta yati allahu bi amri ha allah adda yamirore makko nen ɗum woni lette ko andi golɗen ko allah e nelaɗo on ɓurɗa hanude yiɗude di ko woni kon fof ko ɗum hanɗa teddinde hittina fi mum ɓuri piiji ɗin fof وفي قوله كنتم أولاتك خير أمة أخرجت للناس وقوله وكذلك كوني جعلناكم من ودد أمة مفتر وسطا حق ليج لتكونوا في يوم شهداء سيدي تويتوب على الناس هوريهم في يوبين wonde annabaɓe maɓɓe ɓen yettini wonde annabaɓe maɓɓe ɓen yettini wa yakuna rasul onon kadi nelaɗo laato alaykum e dow mon shahidan seede وقول لا إله إلا هو وقوله تعالى قل إن كنتم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم تحبون الله يدعوني الله فاتبعوني جوكيلا من محمد يحببكم الله الله أنيدا ويغفر لكم ويعفو ذنوبكم بكاتو جمون نجاك سارت فيه الله يدعين جاكو يدعوني لا دو جوكيمو ثالثا إخبار ومبتغل مكان كن الله صلى الله عليه وسلم عن نبوتي في أنباكم مككم وختم النبوات yatimmirgol annabakuji ɗin biha sabu annabaku makko ngun wa an wujubi ta'ati e gay waɗɗagol ɗoftagol mo wa umumi e huɓotugo risalati nelal makko ngal fi qawlihi e nder mako makkanko nelaɗo sallah sallam o may kanko nelaɗo ana nabiyu min komi annabajo la kadiba wona fenade ana bun abdulmutalibi min komi ɓiɗɗo abdulmutalibi wa fi qawli inna abdallahi andeno maccuɗo allah o jiyaɗo allah wa fi qawli e mako maɓɓe inni min abdoullahi kom jiyaɗo allah wa khatimun nabiyin wa inna adama andeno adama lamu jandalun ko sortaɗo fi tinatihi e nder lopal makko ngal wa fi qawlihi e nder mako maɓɓe inni min abdoullahi komi jiyaɗo allah wa khatimul nabiyin komi timmode annabaɓen wa inna adama andeno adama lamu jandalun ko sortaɗo fi tinatihi e nder lopal makko ngal wa fi qawlihi e nder mako maɓɓe kadi masali ande misal angal no wayi wa masalul anbiya e misal annabaɓe heɗitiɓɓe min qabli ko adilan ka masali rajulin no wayi misal wano aden wano gorko bana baytan o maha suudu fa ahsanahu o moƴƴinandu ha ndu moƴƴa o jammalahu o laɓinandu ha ndu laaɓe o kelɗinandu ha ndu kelɗa illa mawdi'a libnatin sona embere ka birikiide tun wawata wonde ñappe ha moƴƴa
fo muɗum yeɗɗine ha heddo luuro hum embere ka birikire woni ta ko ɗon tun heddi uddaka ko ɗon tun heddi regilaka andi non ɗon sabu nden mankugol nden birikire wotere ɗon ndiyam naatay nange naatay hendu naatay nduggu naatay kulloy naatay kono ibnu adama natta fajala nasu yimɓe wonta yatufuna heɓe jinda wango bihi e nder sundum wa ajabuna lahu ɓe ha wondu sabu ko ndu golli ndu laɓa ndu kelɗi kon kono waya quluna ɓen mawdi halla wodi atta hadi hellebuna hanno o waɗa nde birikide hanno udda kon jolkunɗa ɓe mana tako kun ellon ko fanɗu ko yo kono si kun ɗon kadi alara e sundu wonandu suudu ɓe maki awa fa anal lebuna komi woni nden birikire landande ɗon komi woni ko labini ko hedditi kon kelɗini ko hedditi kon ko sabu an waɗi ha piiji hedditiɗi woni garante laaɓa kelɗi wana khatamu nabiyin komin timmode annabaɓen wa fi qawli walladi mi woni ɗon nafsi bi yadi mo kiya woni jungo mum la yuminu gomɗintaɗo kom goɗɗo e mo hatta kuna ha mi laato ahabba ilayhi hara miɗo ɓuura yiɗede ka makko min waladihi ndi ɓiɓɓe makko ɓen wa walidihi e jibinɓe mo ɓen ta ko min ɓurani mo ɓen ɗon fo muɗum wono aya qur'an on ardiri noon nane ko wana noon kadi ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wannase yimɓe hedditiɓɓe ajumaina ɓe dendangal wa qawlihi kullukum on fof yadkhulul jannata on naata aljanna illa man aba si ona on saliɗo qalu ɓe wi nelaɗo man yaba kombo saloto ya rasulallah qala nelaɗo maki man ata'ani kala ɗoftiɗolam ko on jaɓi dakhala aljannata o naata aljanna oman asani kala yedduɗolam fagada ba aray gon mbi kon ɗowni ko sali en andi jaa ko yiɗugol nelaɗo ɗofto nelaɗo saabi mbinata naatugol aljanna yalla waɗi en yiɗuɓe nelaɗo ñentini nelaɗo wa fi qawlihi woni e maako maɓɓe inna risalata ande no nelal ngal wa nubuwata e annabako ngu kadi no ɓatata gonɗi taƴi fala rasula ba'di nelaɗo ala ɓawan hande kadi wala nabiyan wona annabajo wa fi qawlihi fuddiltu mi ɓurdindinama mi ɓurnirama alal anbiya e hoore annabaɓe hedditiɓɓen e settintiji 6 o teetu ko woni ɗum mi okkama jawami alkalimi kalam mooɓidirde haalaji ɗi woni alqur'an wa nusirtu mi wallirama bi ru'bi kulol mi mana hakkude en eyɓe am ɓen bi mashirati shahri nokkugo hiɓe ɓeyditi ɗum ka yarete lewru tawno hakkude en eyɓe am ɓen haray kaɓe woni toon hiɓe hulilan haray kulol angol hino ñoƴƴiɓe toon wa hillat li daginanama lan kadi alghanai mo jawli kono hoyri annabaɓe hedditiɓɓen si ɓe haaɓi jihadi kala jawli ko ɓe heeɓi koye ɓe sunnu wa joyilat li waɗanama lan al ardu leydi masjidan juulirde wa tahuran e laaɓu ndi ɓe annabaɓe hedditiɓe ɗiya dinaji feƴƴunoɗi goɗɗo juulata sowona ka juulirde wa ursiltu min elama kadi ilal halqi faade tagu mum kafatan ngu dendangal ɓe nelaɓe hedditiɓe kala koye famille mum on nela wa hutima bi timminirama sabu an annabiyuna annabaɓe hedditiɓɓen wa gawli e mako maɓɓe ɓe maki man ata'ani kala ɗoftiɗelam fagad ata allahu aray o ɗoftike allah wa man asani kala yeduɗolam fagad asa allah aray o yeddi allah wa man ata'a kala ɗoftiɗo amiri yamirowo an fagad ata'ani aray o ɗoftikelan wa man asa kala yeduɗo amiri amiru an fagad asani haray o yeddilan wa gawli e mako maɓɓe inna aljannata anden aljanna hurrimat o harminama ala al anbiya'i kulluhum e hoore annabaɓe fab hatta adkhula ha mi naata taw min muhammadu siɓe naata wa hurrimat harminama kadi alal umam e hoore moftanuji hedditiɗɗi fof hatta tadkhula ha naata e makko ummati mofti an jaɓuɓe komi wi'i kon acci komi haɗi kon siɓe kamɓe kadi hedditiɓen ɓe naata wa qawli e mako maɓɓe ida kana silatuka yawmul qiyama kuntu mi wona imam al anbiya komi wonata imamu annabaɓen fo wa khatibahum komi wonata yewtowo maɓɓe on imana porte parole maɓɓe on wa sahibu shafaatin komi wonoyta jonte foore maɓɓe nden wala fakhra wona manti noon wa qawli sallallahu alaihi wasallam e mako maɓɓe ɓe maki ana sayyidu waladi adama komi won ɓiɓɓe komi won hoorejo ɓiɓɓe adama ɓe yawmal qiyamati ñande dargal wa awwalu
wa awwal man yashaqu anhu ko min kadi wonata premier mo seekanto ɗum algabru gabru on mi yalta si gabru jeediti ɗin seeko yawmal qiyamati ñande dargal wa awwalu shafi'in ko mi woni premier lamdotoɗo tefore wa awwal mushaffain ko mi wonata premier jonneteɗo tefore e tefan. Allahu akbar. yo Allah koren tefore ne laaɗo allahumma amin. rabi'an na unu shahadatu tawrat ko seeditagol tawrat an wal injila injila bi tati sabu nelegol mo kanko nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam wa bi risalati sabu nelal makko ngal won buwati annabako makko go wa tabshiri weltingol humputugol legoy kullun kala min Musa ila annabi Musa wa Isa ha Isa ɓeɗo fo hino humpiti ka defte maɓɓe bihi fi nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa altara Allah daali fima hakaw fi konko filli ɗum an Isa ko ƴetti Isa wa id qala Isa ante tuman annabi Isa ma kanno ibnu Maryam ɓiɗɗo Maryama o tumande ma kanno bani Israil inna rasulallah nde nelaaɗo Allah on inni wonde mi rasulullah kom nelaaɗo Allah ilaykum ha e mon musaddiqan komi gonginɗo kadi lima bayna day kon kontri yeeso on min attawrati immorde ka tawrata mubashiran komi weltinowo wa nadiran ewa mubashiran komi weltinirowo on alegoy komi humpitowo on komi andinowo on bi rasulni fi nelaaɗo e atinore min baadi ɓawan ismu inde makko ne Ahmad ko Ahmad e Muhammadu e Mahmudu ɗen ɗon inde tati fof ko gotum hurufuje ɗen fof ko nayi firongon fof kadi ko yettini ɗum. wa qala taala Allah daali alladina ɓen yettabiuna jokkoɓe an rasula nelaaɗo o annabiyahumen binnejo o al ummiyahumen binnejo alladi o yejidunamo ɓe tawi fimo maktuba ni no winda indam ko maɓɓe toon fi tawrata ka tawrata wal injil ya'muruhum himo yamira ɓe bil ma'ruf ko moƴƴo wa yanhahum waɗa ɓe anil munkar wa yuhillu lahum himo daginana ɓe attayibati laaɓuɗi ɗin wa yuharrimu alayhim himo harminana ɓe alkhabaitha suɓuɗi ɗin. wa jaa no ari fi tawrat ka tawrata sawfa uqimu lahum aray mi imminana ɓe nabi'an annabajo mislaka wawɗo no wawɗani min bayni ikhwani hara ko jeyaɗo noon e nder musidɓe maɓɓe. waj'al mi waɗa kalami haala an kan fihi ka hunduko makko wa yukallimu o wowla on sayi bi kulli shay'in kala hunde ko faala wolude kamɓe sikke maɓɓe ɗum. waj'alu mi waɗay kalami haala an kan ko Allah woni daalde fihi ka hunduko makko wa yukallimu o yimmo o yewtaɓe o waajoɓe bi kulli shay'in kala hunde ko duwa waajede kon amurhu bi komi yamirimo wa man lam yuti kala mo ɗoftaki kalamahu haala makko kan alladi kan haala yatakallamu bihi ka o yewtata on ɗum bismi sabu inde anne fa ana min kadi akunu mi laatoto almuntaqima lettowo min dalika immurde ɗum bimana yottanto ɗon tigi ɗum. fa hadi bishara nde ɗo humpitande fi tawrati wonde ka tawrata aliyawma hande tashhad nde tun no wawi en seedintinanade bi nubuwati nabina fi annabaku annabajo meɗen o waɗi salati e nelal makko ngal o wujube waɗɗagol ittibaihi jokkugol mo wa luzumi e waɗɗagol toati ɗoftagol mo wa min hujjati no jeeya hujjaji wahiya ɗum ɗo hujjatu ko hujja alal yahudi e hoore al yahudu wa in tawwaluha seno ɓe filiɗe ɗo defte wa jahaduha ɓe yeddiɗe. fa qawluhu ta'ala daalo Allah to ɗon sawfa uqimu aray mi immina lahum wonande ɓe aray mi imminana ɓe aray mi nelana ɓe nabiyana annabajo yashhadu ɗum hino seedito bila shakkin ko alda sikki o li nubuwati fi annabaku makko ngon kanko nelaaɗo Allah sallallahu wa risalati e nele makko ɗen sallallahu alaihi wasallam. id ko waɗi almukhatabu yewta ɗon ha huna ɗo Musa alayhi salam ko annabi Musa wa huwa onno nabiyun ko annabajo rasulun e kadi ko nelaaɗo waman kana ko Allah laatiɗo mithlahu e sifa makko mo tata Allah waɗi sifa annabi Musa feere o ala fa wara on ɗon kadi nabiyun ko annabajo wa rasulun ko nelaaɗo. wa gawlu makko o wiɗon min bayni ikhwanikum hara ko jeyaɗo hakkunde musidɓe monɓe sarihum ɗum kadi ko feeñi ɗum fi annahu wonde no kanko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu wa qawlu e konngol makko ngol wa aj'alu
wa qawluhu e konngol makko ngol ka o daali ɗon kanko Allah wajal mi waɗay kalami haala an kan fi ka nder hunduko makko la yantiqu tawa wawata wolde illa alayna wajal mi waɗa kalami haala an kan fi ka nder hunduko makko la yantabiqu ɗum ɗo hawtondirali ɗum ɗo moftali ɗum ɗo hawrondirali ɗum ɗo fottali illa ala nabina sona hoore annabajo meɗen muhammadu sallallahu alaihi wa sallam lianno saabu kanko huwa alladi ko kanko on yaquraw jannguɗo kalamallahi daalol allah ngol wa yahfazuha o reeni o hunjingol wa huwa alqur'anul karim ko ɗoni alqur'an wa gawlu e maako makko yukallimuhum kanko allah subhanahu wa taala o yewtoyaɓe bi kulli shen kala hunde shahidun ndew seediti e muɗum kadalika ko wanno id ko waɗi annabajo allah sa sallam takallama o yewti bi gaybin fi piiji wirni ɗi lam yatakallam bi itata yewtali fi muɗum nabiyun annabajo siwa siwanama kanko akhbara o humpiti bi ba'di yoga ma kunu e piiji laatoytoɗi wama yakunu e konko laati fo muɗum ila yawma qiyama ta ñande dargal ko ari kon fop lurrali tawi kono wi'ira noon kono woni no ardiri wa jaa hen ari fi tawrata ka tawrata mana su konko tata ƴiyal munno e mum bi mana lasili munno e mum ya ayuhannabiyu kayo annabajo allah inna min arsalnaka min nelima mubashiran ka weltinowo wa nadiran ka hurɗinowo kala jokkuɗo ko boni wa hirzan ka howowo kadi ayna lil ummina humen binneɓe ɓe wata winde wata janggode ɓe hatta anta abdi an ko a jeeyaɗon wa rasuli ko anelaɗo an sammaytuka mi innima almutawakkil hoolorɗo allah ko ɗoni o ɗorinɗinama laysa bi lafzin wonali e konngol laysa bi fazin hara wonali ñaaɗuɗo wala galizin wona sokotoɗo ɓernde wala sokhabin wona sonko fil aswaqi ka marseji e tawa hino jinda ɗum toon wala yadfa'u sayya o duñirta kadi bone bi sayyati bone bi mana wettorta bone walakin kono yaafo mo yaafo yasfo mo ɗurno yaghfiru mo yaafo walan yaqbiduhu llah allah subhanahu wa ta'ala anta walan yaqbidahu llah allah tamatama ko ɗoni allah waratamo legoy hatta yuqima ha o ñinnira o darna bihi sabu makko almillata dina al arja o woñika an yaqulu fi taɓe inno la ilaha illallah ko ɓayi min jonnalima allah subhanahu wa ta'ala ɓe an yaqulu wende ɓe wiyata la ilaha illallah fo yaftahu be allah subhanahu wa ta'ala uddita e sabu ɗum ayunan guite omo yan wumude wa kadalika ko wano ni wa adanan kan afwan wa adanan e noppi on accere yakke jemma on towi moƴƴa ko ɗum yo toon hino wa'a wasi gongure nden foolay seeɗa allah udditiri sabu makko kadi wa adanan e noppi summan faaɗuɗe wa quluban e ɓerɗe waali fan weltindiɗe wa jaa hino ari fiya nder majje aydan kadi hum awaruni ay ɓe hodilan wa aghdabuni ɓe monirilan bi mabudatim rewetiɗi maɓɓe ɗi albatilati merenteji ɗi wa ana min kadi ugiruhum mi moninirayɓe mi janforayɓe ɓe gayri shabin ko alda e leñol wo wabi shabin e saabu kadi leñol mi moninirayɓe kadi leñol jahilil majjungol ngol anda hay hunde ughdibuhum ko ngol woni min kadi komi tikkinirtaɓe mi moniniranaɓe fa qawlu makko dalma kanko allah wabi shubin e joolol jahilil majjuɓe ngol woni e mum sarinkol ko feeñugol annahu wonda ko ngol ashabu ko ɗum woni leñol al arabiyankoɓe idi ko waɗi nde tawno huwa shabu ko ɗum woni idi ko waɗi noon huwa shabu ko ngol gorol arabu ɓe woni gorol aljahilu majjunongol e on say qabla mbi tati ko adi kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on helede hatta inal yahuda hata hay al yahuda ɓen kano ɓe laatike yusammuna al araba